Nakon nekoliko dana vaganja i razmišljanja, sve se okrenulo u Borinu korist. Učesnica prethodne sezone elite Milica Veličković 8. januara je postala majka devojčice Barbare. Naslednicu čiji je otac Borislav Terzić Terza namučila je plavušu na porođaju, međutim čim je ugledala zaboravila na apsolutno sve nedaće. Trenutak prvog zagrlja je ovekovečila fotografijom koja je pokupila mnogobrojne simpatije i mnogima naterala suze na oči. Nažalost, Terzić nije imao tu privilegiju da ode u bolnicu i izvede majku i kćerku iz porodilišta, s obzirom na to da Milica nije dala zeleno svetlo. Uprkos višestrukim molbama da mu to omogući, Veličkovićeva je ostala hladna na molbe čoveka koji je prevario javno sa učesnicom realitija Sofijom Janićević. Ipak Terza će videti svoje dete samo ne na način na koji se nadao. Naime, na jednom Instagram nalogu koje se aktivno bavi realitijem i njegovim učesnicima osvanula je slika torte koja će po svemu sudeći završiti u eliti. Na torti su Miličine slike, ali i fotografije male Barbare, kao i informacije koliko je bila dugačka na rođenju, koliko je imala grama i tačna satnica kada se Veličkovićeva porodila.